Assalamualaikum. Sabah al-khair. Ismi Tasha. Ma ismiki? Waalaikumsalam. Sabah Hanu. Ismi Anis. Kaifa haluki? Ana bikhair walhamdulillah. Kaifa haluki? Alhamdulillah. Ana bikhair ya Tasha. Kam umri ya Anis wa umri wahidatu wa ishruna sanat. Wa umri wahidat wa ishru sanat. Hal antu talibatu? Naam, ana talibatun bi jami'ati Malaysia Kelantan. Min aina anti? Ana talib bi jami'an Malaysia Kelantan. Ana fi Pasir Putih Kelantan. Min aina anti Tasha? Asalku ni fi Ceras di wilayati Kuala Lumpur. Ma ismu walidatika? Ismu Umi Sarina. Wa ma ismu Umiki ya Tasha? Ismu Ummi Masita. Ismu walidi Nasir. Ma ismu walidika? Ismu Abi Asiha. Ilal ana satashabu fi al-utlati al-madrasati al-kadima. Uridu an ashaba ila Cameron Highland. Ra'i makan barik ya Jamil. Uridu zahaba ila hadiqah Syekh. Ila aina tazhinaki utlah dirasiyah qadimah. Ana akadi al-utlati fi Langkawi. Amakin tarihiyah musirah lil himam. Kuntu bi ziyarati kota Mahsuri. Kuntu fi Langkawi. Utlah sa'idah ma'assalamah. Tamatlah bi al-ijazah ila al-liqab mudajjadan.